Nteto Phineas Chukuru ya Weru National Polytechnic netirite nende ino maandamano ya makadhara nende kinyama bisa baboridi bedirite ba ikinyantere weekendo kanana na ritwa ba na burado kweda nende tukimea kaitene kani ati mukira nende alitoba yombete kwedira kinyaba yoka kianende tangurutano muchine ywa makutano antura nende botirete kinyanto baingiba kwedira bakinga ngwechyo tukame ankuruki ukoni Kambunge nene Justin Muturi ati babatire ocho itebye siasa bakiaria kurubaba uwete baraba ingibonende okwa hibo bedara bayina bona tidene ngibedara bayichamana kenyo kire kurwera itebye kaitano kau ibari tiarume nanto bangiari ngekura kuba kanya ka utongeria raba uwete kinyabo bayina kewa keri tamani ka mushiri nandatoi Atumia aria mari utongoria ri namwe aria marenda iturwa ngurani cia utongoria thiini wa kaunti ya Embu nimeyumiritie kugwata mbaru miario ya spika wa bunge nene niwe Justin Muturi ati atumia magirwo gucaria utongoria wa ite ngurani no atete gwetera iria cia kuvewa. We want everybody, and the reason why we have the 47 is I've always argued the 47 women, if you're given a chance to do 5 years, because women have always argued that the reason why they don't participate is because they are not used. But you have been given 5 years, and you emerge the victor. You have 5 years in parliament. Anza kuangalia the 290 single-member constituencies. Atumia onthe ni marauga gukorwa makirwira iturwa ngurani cia utongoria no atitikiria gia atumia kitheri kuona ino no ayo njira ya gutigirira ati engi ao ni matuika atongoria. Atumia ni twemenye tumenya position serious yetu turenda tutige gweterera nominations peke yake ni tugerie muno tuthie ndeveri tutungane na arume tutungane na atumia aria engi wa mundu erwanire na niketha vote kugia gaturwa gake tondu gite kia kuvewa utesaririte yumirie kuthurwa iturwa ri ngurani kuona mathina maria atumia mavitukagirira no amo andu arume mavitukagirira. Tutigai kwigwa guoya wa utongoria tondu nini rona muno ni guoya mundu ni ekire vinya niguo avote gutuika mutongoria tondu nginya vau nginyite Embu ni no utongoria rangoretwe naguo gutie challenges iria mutumia afesaga mundu murume atafesaga ni tweumirie twikire vinya na tumenye utongoria ni vision. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mzee wa wande kile Dr. Devin kaithia uwete timu wana wathirite kirasi kebina na tebatire weta chukuru kaithia uwete kwina chukuru cha kwana na kunende ni babatire kwithira bonde bagita na mbere na mathomo kaite no kauna uwete kinyabara babuthite kirasi kya form 4 na barekiana kwata na machende goroba tebatire kwa moyo indi no bokumendene ya chukuru chaute awite bwa kana mbecha cha kurikiria wakiboirasi bya ECD wandine eu yakiri Kelvin Kimari na otumenyire chunkoroki MC wa Kithi David kaithia na uriti na inya muno aciari kuonthe kuria baraba inana bathi thitigerio kia KCP kuona na baba wita cukuru cia secondary ni ontuko ina mbeca kathomba cia thirikari cia kuatila ana bao cukuru ana baraba onthe bararetie class 8 na baitite form 1 inkwenda bekira inya mbere ukia wito moyo ni muntu kinyore kuna kinya cheri bongo bagia wito moyo tukuimbia che thirikari chaingire ira ana banenkairwa nikenda bomba gwita skuru na kuthoma kwina mbecha na njira mwanya mbecha cia community kume makanisa kuma chietu mentirene kanoni members of parliament na mbecha njira chenye mbecha ni nyingi muno ku ibakikisha na bakungu ma form 1 na kuma thirikari ikona nafasi obayukiria wana kuthoma bubwega kuonka mwana akikisha aungu ma form 1 nkulukia uria barra kinya babwithite kirio KCSE utia kuria buruma tore ne otheri kinya kwethirwa mpumisha kirio kiwitabu ino bawate mbaru kinya cukuru cia ubundi na barabara baeretie na grade chio ikethira ite cia uru na nya muno kinya baba dirite form 4 kwina technical colleges kana institutes ile kwa today na ila tukwira antu betu bakikishe bawikiana nikenda na bona skills ila chekinende
mba amba kwithira mu bwithia ngwichia mbau gi already muntu kendethira aino ntu ba witethia te lazima muntu andikwe aichiandika aiwe wengwa na yakaithia ritendira kiama CD classes chakuma thirikari yetu ya county ira ndaete irasi miratu kana bia ICD na kiri irasi bila turare na bio bitari bi kuyura ni kirasi kenteba na kirasi kedinyaine na kirasi bibo biele ngwakikishia duare kureta chekichio nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga nanyeretie tumikia katiba ya Kenya kubuthira mogaruku akiarema thikone ya umubaki wa kiama kia ODM maturene nwe Hassan Chitembe ntere Chetiribe Matunga ntere chambwa Raila Odinga uwetene ndero ado BBI iruendi bwa Kenya bonde na ku ntubukathira bwicho kairani ara uwetene ntere mwe chambwa neti nyuma akireweti na mbere na kurukira BBI mogaruku Nyelakari Wanteriu. Jua hii eneo hii watu wengi upande hii ni wanachama wa chama chetu cha ODM. Na kile kitu ambacho imenifurahisha nikaona kama chama iko imara. Na kule wameniambia mimi ingawaji wanaomboleza kama Waislamu lakini imani yao iko kwa chama cha ODM ambayo wana amini ya kwamba itawakomboa kutoka katika shida ambayo wako nayo hapa. Nimewambia watu pale ya kwamba tulileta BBI ili tuweze kuleta marekebisho ya kisheria na kikatiba, tuweze kukumbana na yale shida ambayo ziko katika taifa letu. Hiyo BBI imependekeza eneo hii ya Kwale kuongezwa viti vya bunge 3, yani 3 constituencies ambazo zilikuwa nakuja eneo hii. Vile vile BBI ilikuwa nazidisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15% hadi 35%. Vile vile BBI imekuwa inazidisha idadi ya wakina mama katika bunge ya kitaifa na bunge ya county. Tumrume mwakuma Kathanje sub-county agamba ng'ombe county na Tharaka Nithi na thirite nindi akirikana kura mwekuro kia miaka 19 na njira ya kumung'era Joizo Njiru yatete uturobo kirira kumatukito chibitare kumania na kumirwa ni tharike bunene. Tumrume ona rito Haron Mawira Kenge urane nde no muthugano munene ne kirimpene no kinyu mbere ya koti yarane nde koti kana nende Wadhamibidani ombete kudira kiana mwankatariki iyele mweri yuedanara mudano wa kedira nende choka kwa kenda kudhomerwa Nditango Samuel Geshima na Nteto hii. We are seeking to have the accused person to remain in custody for 14 days. Your Honor, the accused person is a suspect of a murder charge. Your Honor, he is alleged to have killed his wife in a very heinous act. Your Honor, the accused person, Your Honor, is the suspect, Your Honor, is a flight risk. To Your Honor, another compelling reason that there's the security of the accused of the suspect is not guaranteed because of the said incident, and further to enable officers to finalize on investigations, get a post-mortem report. Your Honor, those are compelling reasons that we believe and pray that the accused person to remain in custody for 14 days pending the decision to charge him with the murder charge in the High Court, Your Honor. We pray that our application be allowed, Your Honor.
because of the said reasons. So we can mention on the 2nd of August. Kesi itatajwa tarehe 2 Agosti for the elections. ndio upate maelekezo. Ngwataniro ya gikundi kia kuro irewichita Hustlers Women Brigade bawete muna inde bakuwata mbaru munini wa rais na baketa na mbere umuye kakeru irorokero twika mutungeria wande buruke kidurana twitete kuro baba kiaria bawete kinyaka gita ikakinyike kuro kuwata na mbaru siasene na kuwa buna inde mworo kedira kiro ama na kuria gitekia gisiasa nedira kiwata mbaru William Ruto bamu mbaru mwandika tanto mudhuri murioki na chuikinya. Kikundi kimwe gĩa kuru kĩrĩa gĩkũmenyekana ya Hustlers Women Brigade gĩtongoretio nĩ Beatrice Maitima ũrĩa nĩ mũbangani wa kĩama gĩkĩ kuma Mount Kenya East ibombetwo tirima na kuru aja ndene North nikenda gũtigĩra bako bareta amwe nikenda bagwata mbaru munini mũtongoria mugongo kĩkiroto kĩawe kĩkwa mũtongoria mugongo mwaka twitite aja tũrĩ na arua it is North Hustlers Brigade North chapter na naru iro ntukwembere koronchi itu tuambere twaronchi Hustlers Women Brigade aja North no ntunderugire kabampambirie je kethia yoni ntongere tie region yeu Mount Kenya East kampambire nyomba kwa kwale tukiumara tulienda kiongozi wetu Chief Hustler tulienda mugwata mbaru kwa hali na mali tugacitira twingwa na nyento bietu amla bubu baruga wendi bao ni gutigire kuru baba ingi bakuyo bakiromba iti takwa gita kaka baketa baketa mbaru batonya siasene o kaire twitugite turi kuru ba North itugitete kauri kamwe twauga batu muntu uri okarungama emwe kuru kite kia North batu turi kuru tukarungama tumusupport atusenserie North na inyaba ubange bakarungama tutikurwa nabo kinyabongwa ibeja ba campaign rete biao ende tuturi ekuru itwamuite mwe kuru ro karunga magiti kia North unu eto karunga manwe na no eto gatetera mwanga tutigire otonya bunge na bura tukwere ekuru kinyabo tweringaira Chief Hustler siasa kinyabo antura kwitikira mtu akwenda na umire this time round turenda kwaranire ekuru kwekuru tugita kire arume twithura twibangite jekuru ikero ntotwambire mushe neromba rya ukira ntu arume ni gutigire bakubagwata maruka gitagaka na kone kuru baba ingi bakuthurite beki siasa inyabo arume itubendete inyabo itubaringaira kure itukuga kaba tyocoke no mukono this time round bomba ibacoke mukono na ekuru ora mwekuru ari na igwe free gutonya siasa no tonya siasa no kethwa mwekuru unganirite njeku mwekuru wonde orokethire na uwezo bwa kurungama turi ekuru itwamuite kumusupport kinyethira twa North nyake ja kuthwa no South itobatere gukirie ekuru ndene Kenya nonto ekuru ke ya kuthwa bena rambunge baba ingi no umururu joka agitate no umururu joka okira neguru kiripotra Weru weekend peta muthuri muriuki na ni kumero tukwenda tukiona kanya ka kunoka indi ogeta kuna nchokerete na Nteto ingi Rietwa mpara na rietwa mero timanto jaire jone kakajagitaniria bobwega methone na matone janto baba ingi mutegeri wa Weru TV ni nturene ya matakara tumbite kuba tukiriungira juju Salome oro gutariri ore ampara yumbite kwithirwa ekibangentera kagitene gaka ende no kumenya kagitene gaka kaunti ya Meru kuri na guntu kurumiri ni mpara obwega wira orokere gatinda akariba kirigira otethio bowendi bobwega na bwaritwa ngai baba ana bau barigwa baina ampare tonwa bari mungengene joguta skuru ni onto ihubiao ni bikuruma kirasine akwetha kwe misandro mbegia kuumira aciari ari tobakewa skuru kinya aciari na anja ibaelwe tafadhali iyo tumantu bambira kuia mtu irara na ampara ntuko imwe ntuko ijere ntuko itha twakagwatira na ampara etaka gwata nguku emwe kuru ure we imbecha kura no kaguku so utiro wamba bukathira mtu irara na ampara inathinere na ina utethio bwa ntwire bukauma kuromba utethio bwebe kureti stifa tika tukuirwa muno kuromba ni ura unfortunately amona kwithira ntu betu bare aritingwe climatic conditions tia area yetu chumbo tuma egita na renge
tukethira tukiumba ukulukira thina ira antu betu ba ukulukira gwatanira na uni ntinyari kinyo kwanjiria Jumaine je kiri Nteto cia Weru ngikuretera rugono ruru mwanya kuriungirwa ni mpara aja kiri Nteto cia Weru. Akorintho ya 2 gicunci gia 13 kamustari gia 14. Wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutwinde kumana rwa eje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*972# gwikira Korintho 2 kamustari gia 13 jasikiza tuni yeku. Kadhu. Yes. Eza. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujonda burete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Tutikagwe kombo ekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndiba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinyendu kene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Arimi bakimera kimuguka kuma kaunti Embu kwa kaita ibethirite nende bakinyila ekana mainyo yaranende ethirite yebe kairathare nene kiurimi bo thirikari ni ethirite nende kana wira nebo kuria ndawa yotetheria kiukura na mainyo yayara yonekete nende kuinyilia urimi bontereyu ende mbere abone nebo kareka muthako mwana umbanite na njira kuria ndawa ethirite ni andi akiuthe kwewe ngwana utetheria kiukurwa na manyo ya arimi barabatumire ndawe nindi mamithikirire thikirore na kuwa nima yombete kwithira ebaguna kene chunche kembere kerono rura mwanyore tirinirita mwaniko mushiri. Urimi wa muguka thiini wa kaunti ya Embu ni uthiete utambite kuri arimi engi na makiria aria akuma mweno wa mbere therero na mbere iguru. Urimi uyu ni urathi vanene gutethereria gukiriria miturire ya arimi aya kuona engi ao mawamukirite arita biashara. No ati wana kuri uguo urimi uyu ni ugumiritwe ni mathina mengi ta mawagi wa mai ma kurima icigo nyingi thoko gukorwa iri nthi mieri imwe makiria riria kuri na mbura na mirimo na tutambi turia tutari na ndawa. Pande hili ya Weru South tuko na shinda ya kitu tunaita hapa malindi. Ni kweli wakulima? Hiyo ni shinda na tuko na shinda ya skills. Naomba waziri kama vile tulisema siku ile ingine, tafadhali hiyo maneno ya kutafutiwa ndawa iharakishwe ndio watu wetu waendelee kuwa na mumea mzuri. Kenge arimi matikoragwa wana mesi nindu ikiri na thina na muguka wao nwa kwa monaga maketha ukambira kuona kwina ruvo kwina miranira arwara mutu karigwa ni murimu uriku tukona ucio murimu tukerwa ni tukagura ndawa cia mbevo athi angroveti tugiuka tukavuvagira cia ruvo tukithi turimite miroguo finally mira yambirie gwikara waroria muragitinari ni ta kwina twa mutu yumbite kwiyumba no tutiamenyaga ni ndui na murocio kona wana ungikirwa manjwa na ndungiuma nivo twaukire tukiona one murimo tondu rumira yonthe ambire kuonekanira arwara wana wavuvira ndawa ndiregua nonge avuvire rikundiregua maita maria mengi arimi wa uguo ni mageragia kuvuvira ndawa ngurani imwe iria itaimbitikirie kimerari giki niguo kugeria kuthiria thina wa skills na wa malindi na uria uthinitie arimi engi na utari na ndawa. Ngisaga ngogora ndawa ya mbevo ngithie ngegora ndawa ya igunyo na ngithie ngegora ndawa ya ruvoto ni indo ngurani ugure gacuva ka 250 ugure ka 350 ona no agenda wakagurana ya 500 kuringana na thina roro na mugundari
wanaciame tu nitwavuvagirwo kethera gatawa kamwe nuregwa kaniko kararuta wira ukathii ukagurira magana mairi uga ukavuvira ukona teguo na ungiroria 250 ugitaraniria ndawa ici niwethagira at least nwatumira ngiri kugura ndawa. Nayo thirikari nene iri na muvango wa gutethereria arimi aya vuva ya gwika uthuthuria wa kwigana no ati undu uria wavota guosa kavinda karasa ya composition ya ndwa pest control board na kefis na turenda na thaino of course ni anyitanu na the union migunda ya wakulima nikenda twike some bit of research nikenda tuvote kwerewa ni ndawa iriko tungi tariria mkulima wa mira wa mugoka tumira ino as opposed to this one nikenda vote ku controller murimo vya nao kana peste vya nao. Thiini wa gicunji gia kairi muthenya wa rucio tugacemania na Moyuthi T Evans Fundi kuma mwena wa Kanyarire thiini wa gicigo mbunge kia Mberetherero na uria uvotete kuthondeka ndawa iria arimi maratumira kuthiria thina wa skills na wa Malindi na iria marauga iraruta wira wega muno. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Kumero nende ni otugitha twikera gatanta kiendete chetu nkatho na nchini na ntuba kwithira watanite na uni na kinyoro nuru nende chukuru ya Meru National Polytechnic ukaithira nende Weru Thaa Mugwanja kiendete cheru da mwe oro rwari nkatho na nchini na ntuba kwithira watanite na uni akibera bonde bomba kumbithia ndeto chetu iboya beto Phineas Imana.